Dobar dan. U ponudi Agencije za nekretnine Novi Dom iz Bihaća. Danas vam predstavljamo jedan prelijep stan u Bihaću, u Aleji. Stan je površine 45 metara kvadratnih plus 1 metar kvadratnih šupe, odnosno ostave. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom. Također posjeduje lođu, odnosno terasu sa pogledom na cestu. Stan sastoji se također od hodnika i jedne spavaće sobe. I kupatila. Grijanje je centralno na termoblok. Stan se prodaje sa namještajem, a ima mogućnost da se proda i bez namještaja. Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na neki od naših brojeva telefona 066 885 399 ili na info@novidom.ba naš e-mail. Hvala za pažnju.